Mwiriro omutaba kuturora nitaba entekaniza y'ekyererezi Akitara TV nkabulikiro ni Nyoma Rita hamuna Julius hamuna Bad Dog bambi mwebale kutugonzaga comments obo ni munagayo obukubihiza netuburoro obukusemeza ni mutura about encouraging abakutugarama abakusubscribinga bambi mwebale nkabulikiro. Today we have you twine songa zingi tujja kubaza naye mwe development issues, funny issues bingi mune tujja kunyumya naye mwe, so mwikaleho naitwe tutandika program yaitu. Okimanyira aliyo Kitara TV oba yaba China dora Man. Yego. Iwe. Oba aba China oba baki Kitara TV. Mr. Longim. Owedde. Oba aba China oba baki ba Korea. Ati banu beyita batakite. Baite bigambo binu tu. Bisana isana. Atusa kusanga bo Kitara kina mulingo kikumanyisa omwabo. Niko kikali. So mwenu wae mwebale munaba kutuhondera ntekaniza itekyerezi sabite no hati tugarukire kiba kya katano esaha ibiri za kairirizi. So tukubara mu kya Julius cyo muhendo ni gagange tuina na omubi Bad Dog. Omuki bamweta muki Omubi the baddest. No like omuziro omukwonga raya commentingira ijozi yagamba ogo Bad Dog amumanyira omukongo bakyaswera omukongo weisuma muchoko chono yagamba gabo konga abasaija bangu bagire isuma abakonga nywe nambara mukizeho nali mukali mwebale kwekara ni followinga program ndozerege figo West Joy Court akona kwezimba kikoma yomuntu okatandike ebyo oba no endagenda mu politics nawaine byakubara nko nawaine byakubara tosaku bikenga seriously omwana nteire gaka surprise banti mwe nkabulikyo tutandikire bambi mwebala baberire oga mwe na crusher akufera kwa mami waye mwebala abazini babunyoro mwolekezege omutima mrongi ba personalities aba TV niko bagamba TV personalities ba media personalities mwena ababaire ga mwebale kuchikirira bambi mukozerege kitkiroge nyonta beyo nkaferwa cousin brother wange. Oh sorry. Ona mmanyire Anatole. Anatole cousin brother nkantula akuliraho Kiriatete actually basically Kiriatete batu ni bamzarabu since. Hati Anatole akatomerwa pikipiki kya Sabiti. Actually nkwenda kupasinga information hali aba marwaro atoba mutomeire muntu omuya muhimba ya mutwara akarwara kama kahereiraho businsomo atubwa mutwara haho bataina sente zo kumukoraho. So nuko kurura nkwenda kusaba abantu abali marwara gali private machazo muntu warabayizire no muroranta ali kubi taina mu sente banzo saving obwomezi esente zijja kujja hanyuma you get because ati Anatole tukamuzika fine rwali sigayiro but obwomezi nicyo kikuru muno. If he had saved the life okajanja bobiri no bwirikyali ati nkeki atokuranka accident ege itabenganda tugenda kumanya hanyuma you get okwenda gamba benganda bakolema kufuna tusakuleme boku mujanjaba akatuterera amasimu tukara tukujja tukora kintu sasura tasakule baito muntu okwenda mpaka kumukuwata abanzali tesente ohajja kuyamba manyo hajja kusasula sente batamukolo aba abantu niko bakata yaitaraho yataba mpaka kufa no atafera ati yagamba nkora kyano umuji yerubatira yakoraki yataho muka hati ntamanya maybe akaba jweriro munda obukeno obubona the whole night the next morning yaf hati kakuba bamuteire tugeze nkenkize bakamujanja bakumutanga ku breeding abike ebyo dati ekireki kairako ali yatungira accident tiyakozereki tiyakufire. So okozere macha zokozere eirwaro nka business but naiwe borali professional buli doctor weno orahira ku saving obomezi bwa abantu utakabaire niyo othi yanywe singa utakabaire kutugama antu kwenda sente baki kiri tulibazo tuli blasting mwa kandi yambo obomezi okurora naiwe
manya ekirimu mugenzi wawe nawe wenyenka kikuba omwawe abo mwanyo nawo jakubo iwo li dokita kuno owanyafunira obuzibu handi kandi baina kumuyamba hati bakuba atari omuntu bwire bwakumuyamba ruwaniriro obwomezi omekinge shuwo omuntu ogwo mukozero bangu bakaguze bikaguza irwaro ohagenda kusasura sente ohajja kuyamba ebyo ebintu bwire bunuleka soko ojanja obwomezi bw'omuntu sente tizijja kulema benganda aitika kiroho kijja kujja kisasula ebbiri zaki omusigazi twamuzika musigazi anatola abaire size yange chali nyabaire nantalibaniza natolo ijozo buwambiki nkasasa nyagati muzikire oredendi mwakurasha ninyaino obujunanzibwa bona bunda mutwe nanyo ninteka nizagenda mabale kuziika bino tinsabire kabya family biki so nuko tutubaita abadakitali cyala bali mu marwaro omuntu ayinobara bayizira tayina sente no murata atagwira accident banzo muyambe you get banzo muyambe abo kuba ayina family bajja kujja bakole kibajja kujja basasule otagama tujja mukwataho abo kuba tayina sente asokasa abanza sasule kinu abanza sasule kinu nubo tumuyambe ankando warahire koraki warahire ku saving obomezi bw'abantu okura tusanga nabarorwa mihanda no mururangwa ina kuyambibwa omurarwa ina kuliye mere na wabe onko omuntu ati obo kubano yanga kuyamba omuntu wabulikiro nkayo ogenda kuyamba ebisoro Julius tusoke tubaza nsonga ebaire ga Paserodi abantu ni bababinga nkembu abantu ni bababinga maju and kiteko keep frustrating. I have a friend of mine bamba kajajwezi out kya kabiri jukeke kiro kenyine niko baba kozereki baba chunchumuiremu akajanga mama itati ngajaga out on Tuesday baituleka nywenkura stress erinyi bambingire munanka tinyina hokutandikira atotandika garuka mukutozo mulyango garuke kutenga mukuteka mu sente za kupaintinga like stress indo hotingi sobora government abantu bano baba koma mubaraba muni mubagamba baba ho bururu nimubesengereza why are you treating these people like that kande kikwehuniriza ingu naba member of parliament abakusinga bakina hoki idea that it's going to happen but tibafa yo nkozerege nanka program nimbaza haki aishege yona ishege yona nkoto muno nkoto sazinu abantu babaikirize kubanze basigaleho ekintu nibakya kitolereza nibakya kikoraho kandi basigalo already bababingira muri atabatu mubati ebintu byona jari babaire nibabitera tere ebidoli byabandi bichwekere bakutolereza bigara aho ebidoli obaba bamubingire mu rent wabo abaire aliyo mujamu baga omuntu akusasulira abana school fees isomero akuplanning araba hata akuplanning abantu sazinu abakuturora nkigaruka mu mulingo nkibalizege mwetekanirize enkurakurane zikwijja mu rubuga rwa Hoima nyingi nu nkujuka mbagambirege inside story nyabagambira anti street egene apase bagyagiha okurugira kimwe atoto abatabonege video yange yo nkigaruka mu kibagambirege kiri mu plan street ege yona pasege yona boba kwesereka munaka mugenda gikore nkurakurana have you informed those people who are there enkurakurana tugenda baito omuntu aroho omugambire na landlord bobano bingo mupangisa wa dangeri yawe toijano letakula abantu bububu ni bamubingama akusiba na kuneka baita taba abantu abamba bapasa batasaku kunyegerera because itaka lyaki byabasirikali no bajja kunyegera bamale bakole baba compensating at least they should compensate them oyireho nyekingamba abantu baba hakaire habukuba by the way Marita by the way let me tell you mulingo kakibalizege tihali ni haho nkabajja kuchwa hoimege yona bajja kugichwa let me tell you anti kugichwa oyireho abantu nyoki mulingo ngambirege abantu baba hakaire baba informing mbwire bakoleki orundi baba sasure no kubasasura abo kwa development tukuzetaga kanko cyo kuroleraho atokole kisaya cyo mulingo kijja kwija tujja kutunga population ya over abantu omutwaro gumu mwange muikirize Hoima titwina capacity yekusakuraza abantu omutwaro gumu tubaine tesaina omutwaro obuhoteli bunu bwona nobukweteraniza tibusakuraza abantu omutwaro gumu gwa abantu inkwenye kuroleraho atubazire marooms gabantu bona baina bakubara bona nobo kubateraniza hano mpara apartments minazinga
hano tulina rooms ana 40. Aha, resort baina City zinga. Palace ina rooms 47. Ezo kinana musanju. Tik. Onkubaza zinkumanya 47. Nizo 47. Oli mu 10 kale tuge 15. HB ina rooms zinga. Nabo kimaye kale katugaye bali mu 6. Atubale bali mu 10 oba kinana. Kale 10. Ati azo zinga. Baraka Kansamo. Nabo kale tugeze bali mu 4. Bara Trisec. Dabo bali mu 5. Akuingura mali mu kinana. Kale katugambe kinana. Bati malito manyira abantu omutwaro gumu. Omanyina omutwaro gumu bayito. Tukubaraza. Ati nukankugambi ati abantu abagenda kujja batakusobora kubyama batali hamuleve waro manya mutwaro gumu ebiri ati kan breaking it down to 5,000 kandi juka kan breaking it down to 5,000 bwire bunu hoteli zimu eziro zina nabantu abakuzirara mu China bakazipangisa bakazitekaho na ngutogenda kubinga mu China bakuba abantu abandi sento bazo mwezi mukago bamuwaka abasuma bakagaruka mwabu kuli you get they are no longer sleeping in hotels no hotels zikusinga resort bakapangisa hafu Trisec bakapangisa resort bakapangisa kijungu na kunu hafu ya kunu okusanga bayinamu abantu abapangisizemu kijungu hiru na kunu hafu ya Hoima resort ya kana kabandizi nako bakakatwara Trisec bakagitwara manya nyingi muno hotels zikusingaho and the excited ku estimating by this year kijja kwa kihoi so tituina capacity yokuraza gonza abantu 10 ezo hoteli zona zo kubara tuba tutaka ikire gonze mu 500 people ezo baino bara 500 no I know what I'm saying abantu abatuja kufuna abamba ja kuba executive and we are lacking executive hotels ezikumara executive 5-star 2 na 3 imagine Mika ni yekusa kanga hei na rooms ezikusa kuingura na za ezikusa kuika 10 gonze 10 za tuina kolopingi gonze 10 za tezina Mika na iri ya 10 za Mika tezina 10 tezina abo kuba ijuka engeri baza bekere mu VIP tezina 10 and again ngeza kumaisa kandi Mika is out of bounds actually natikangugamba Mika yoneta booked by those people amafuto ati nikyongu gaye hoteli zikusinga okusanga zona zibooking niyo amanyire muhoima we don't have a 5-star hotel Hoima tutugira 5-star hotel we have a 3-star hotel zone sigaire zona 3-star hotel abaku tuhondera hakitara TV borabo ina baitagwa konna bojuru hanga wange borabo ina kasente kawe investment yo kusinga na amasente yo ina kuinvestinga mu sente hane kusinga buli buraro ama hoteli kandi abantu babyama buli kiro hati aroho deal wendi abakora kasente no sakora nkampara apartments no kora yeroom zao no niziba well furnished you get hati nkazanyo ezo kusanga ndi bajani batwara ka section kona abukula kujja nasanga me kitabu kirimo mufaliso gulimo TV just naijani ingo izayi abukwa twina abantu bangi abakwijja ni baino contract bo mwezi myezi ebiri tajja kurara mu hotel it is expensive nagamba abantu baita wabagezi mu investing muno mu apartments they are going to make a lot of money bazeta baina mlingo BOA mabiki kigambo kinyeno kunyewe but rooms ezo ziri furnished fully furnished buli kimu kiri muwe na jana ngo yebisigaire byona biro munda kuchumba munda kuna biro munda kuka mtekene na fridge TV buli kimu abakwati ngaito ya no mparo guest house apartment boja guest apartment hotel boja kupangisa tukuhereza room tukuhereza ebamwe ebisika bibiri blanket towels bed sheets pillows mu rooms ezo zona ibiri amazzi gako kyagalimu munda it's fully furnished kugamba ngo ijambe ngo izao so obuhika we tell you what we offer tukugamba when you pay this amount tukuherera mwe gasi tukuherera mwe fridge tukuherera mwe sefuria bikebyo bosasura this amount when you pay this amount we just give you the room furnished but etali mu sefuria bikebyo then you buy for yourself buy tatapa kusingo bingi barani bibatabaniza so gamba nyowe kaza so sente zona mukoleke so oburaro bona botu bunano mparo guest house apartment developments ezikujja mu Hoima abantu baitu baina kuzetegekera kyonka tukusaba government abantu bahulirize murani mwenda kubinga abantu samoya mubanze mubahakaire kandi mubasasule hata abantu nkaba hapasi bakaba just 14 days get
baka ekyabaire hapasa kikaba kyakabiri kyakainga kikaba kitabo kyakabiri abasirikale abayiziraho batalina bamuno bana bachepe bunka niba bayiziraho kubinga mabanga n'abantu bona ba RCC ba meya batamanyire oda batazimanyire hali zikuruga bakayijao badumuga bakayijao batatamanyire oda hali zikoraki baitu niho kaguliza abantu abo mukuba ni mujja kubabinga mutiyo mukunihira bo bakugenda nkaha habo kuba okienda Julius obingo omuntu omanyire osoke oteremu akaisa nayo gambe abaire ninyonyi na business yange rao tinyetegekere kintu kyona ngo nyina omulyango gunda lingenda kuikiza ebintu byange ojo mubinge nyige muzikuiremo mukozere ebintu mu bisamba sambire iwo nko kuba nonihira omuntu ino bujunanizibwa akusasura omusoro mu kumufuna mu government kumufunamu no mubinga nkata kusasura musoro kuba no manyisa ate nyo abantu baransi maga nkabagambira ijweri abo muwino mumbikaide boraboro munokolero omutandika gakweyi bakwije nabagaruko malinyi samtriga munywani white bambi toza go muri yangu nawata tali munda bete na wala kiombeke ekyo bona ba eke kiombeke kyona around it abali munda na balahe mutandike kutoza bakabahereza na nanka plan hati electronics zone ziriya mu makiro ngao nenye mutozege nyoku bagambira nyomgira abantu abampa information kuruga kuombeka kakalina kaya inye aromundi ya bojo bakwiha obulint kyona they are going to do what we call renewal building ebe bembeko bena bakubira notice katukaira bagamba okura mukama wakadama kamugezi soka yale kemyaka yaraba development bwe yatandikire nibo we yayombeke kyombeke kitasa kutengese notice katuruka yagamba kandi notice katuruka yagamba balandiroda abaina amajuwa bobujjo butito borabo taina plani yo kujerevetinge kaba kalina myaka esatu otunde oba bajja kuchwa abakusobora bakoleki batu kirongo tubasana batiti bajja kumuiha wayo teri mu plani akateko nanketa etali plani oiro gamba teri mu plani ni kiekyo you get so atabo bona akubaka batakwe ekiziba na kuombeka atabo bona because package yakufu abo kubaba kuolekya obo bano yombeke kalina ina kuleka parking nambere okikenge kandi we taina parking ya akabaina suppose kuteka like underground parking hawe bale munalo inakuba ni ba parkinga hatezo zona plan ziri munanka aro muntu akomenti gina gamba yokubihanka nikyo korora no mwaka bagambira ekite ketese omuntu journalist no mwaka bagambi niwo muntu akusa kuhiga hali bakasoka bamulema kutandike arabagena akaguze ekibate kimugambe kyo mwananka ekyo kya nanka ekimwa kiberu eki mugambe kye kibatu aho bajja kuteka roundabout ebintu bikubaza bino mu myaka ingamu jja kuba ni magajira sakabibaza niko kikali by the waha kunyira abantu bajja kuteka roundabout ya man now this way city bajja gerevetingira kimu to international level remember it's also a city kind of bakagamba nanka naye jja kwikakaire ejja kufuka city on a next thing ejja kuba one of the best ati international airport you get hati ezo zona nanka abantu bakuzibara oina mafuta very many investors many people want lands and plots in Hoima right now oja kwesanga amataka gonna gatwairwe manya banu hati university izire ndageni ngamba abantu university eri Buhimba hati city eja kubanka nkobokurura Kampala ora Kampala town etandikira kunu wakiso neija ati na Hoima niko ija kuba Hoima city ejaka kutandikira oiro nanka Buhimba taha mukikube kyonka town ejja kutandikira goko neija kuno nosanga etandikire kunu beta bata kunu butemanka neija nyinga kunu nanka Bulima neija nanka obadolo banka neije but I'm very happy about Kuba at least tuine kite kitujja ko experience nga onti kyali bomeza abafuire neto abajja ku farm myself tamanyire Enogo mwana gono for myself. Just kusaba bwomezi wanga kubangaze kurora ngwe bitebe byona bizire nayo itona nigo kyo muhando ogo so ekingeza okugamba kiri like obutu nebimbe ngira ko kwevere
Ati development. The government yataira omuntu wetinga anyway. Ati development. So abaina obutaka bwanyu mu bukwase maani mutapapa kutunda esente ezikunura zikwija mu maiso manyanyi ne itaka muhanda gwa bule mwaho mutapapa kutunda mujja kuyolera sente. Ati abantu sazi ndibajja kola sente abaina amataka buhimba. Akwa abantu bajja kutoza amataka gukombeka mu hostels. Gukombe niko kikali ukikenga. Mwana munywani wange Ronia Moti oboka bimanyaho okombekeire amoti Roni. Roni omutora ina saiti yaye akesi babu kima otayabuza yesibiro. Ati development zine zizire. Abamu baba informed baba bamanyi. Then arona munywani wange mukama Montana guest house baira baitaka lyawe lya Montana ngiro ranka ha. Etaifa ono sirimuka hano. Ayombekere kyombeko hano ifo hano mukazi ogo. Ayi jejeje. Ogo mukazi atamunywani wange mukama Montana guest house akanatunda kataka ka yao manyire namberi abaire kisayi abazani ragaba kitara FC buli betebati buhimba. Ali bazani Kigaya. Agire itaka Kigayo okwe akanaenda litunda liri haina harusozi yao. Kyonkangira ruhangani we yalirabire muri yale makutwalibwa itaka lyawe litalitunda akiri teka investment oko mwana. Hati development zine zikwija population eho imeke yongera mulingo tubayi tugamba nti amahoteli gana gakusinga bana abachina bebisaha bakisahe bana bataki bakagapangisa usanga abakozi bawo no bakusinga bakurara ijo bagene balekya amaholi hati hoima niyo yebembeire musirimu hoima saha zinu niye bagambire it has 9.6% HIV population kusinga ohali national nanke ya 5%. Imagine ite tuli ha 9 tuile akali mikarai kutura yo bitwe manyangu nyenda kulia dali bojo muja kufa sirimu bagambire sirimwe kweri muhoime kununka kude muzireke mulekezi genda ro flaga musterebo abamuda akakuzega mu flaga bojo nyeti amanyeti twenda kwemura flaga baito kikengere kimanyire baite kinkugeza okusaba abantu imwe mujuwale mukwa mutakebeize condoms nazo zijja kwikakaire ziweyo ekisiki kyokura nikitiginyura otakigenda live otajwaire manwa kako mumanyire kishekya ngukitaire yakaswitenna nyonsa kubanyikali kitipoti nije mukwe akauka kaliho imahana hati kankugambire buli yongera bugamba abantu abakuija mu mafuta nkaha hati buli nkanija abagamba bali maloje zibayingi kandi abasajja enjura ndero enjura mukubaliza mukusisira busobwire buli nkaningenda bagamba enjura kubyama mu blanketi yawe nohura nemirembe kozereki hata abaisiki biro bino aroho kulibulisa wanseko arabi abaisiki bo mutawuni hana abakozeresa akasente wansekaho buli kiyakatano kyo kintu yakatano ebasi ya linki ebasomba nebatwara wanseko nibagenda nibakora akasente nibagaruka kyabaraza nyenkiyakara baisiki bangi muno nyona ro nabimanyire eba yora hano hoyima mutawuni nibatwara wanseko nibakora ikyamukaga kya sabiti kyabaraza nyenkiyakara nibagaruka mutawuni hano hoyima bayijuire okikenga hata abandi ugenda usanga abandi abo bagenda nibayija yakauka kabo nibakaleta hano hati nibakasasana nabo benyini nibagakwa nibakagara but what I know those people abantu abakira winga abaja mu bi companies abamu baba safe because they are done monthly checkups okikenga so boni bo bali on a high risk to get obulwaire kuruga muri bana abasika bakuruga kono monthly checkup it is okay but AIDS bwakakiyaho because initially aro company sebeza yanga gati nkasuma buli sebo netandika ekanga kwa abantu abamwe mirimo because of AIDS government ya rugayo ejo that is stigmatization kandi stigmatization tukagirwane sana tuwagiyo in AIDS kwa umuntu aina akaoka taina kutunga mulimo taina kutunga visa okusagenda ha here but not for work but you can go for a visa so atebyo tuakora kitwabiyo even someone who has AIDS can work in total can work anywhere because at the end of the day bona burwaire kandi omuntu omurwaire nakosa kurunga embazi ya kusa kuhangara kandi naba wamani muno nokiraki omuntu omomezi ate oja kwesanga abarwaire bali bangi kandi abali capable of working
Abana bakozera akasente wanseka. Wanseka. Wanseko. Baita wasajja muleke kwenda raw. Actually wanseko town hati ya mane kusinga na bulisa mu town henyini. Eta muno bize muno. Kaisoto nyogana kunyirira. Kugambira abana baruga hano. Buseruka. Baruga hano kya katanu. Niba basomba niba batwara wanseko nibagaruka kya baraza nyenkyaka. Omuntu ataire goko lodge yawo okora ne bara zikora ziriyo bayini mbangi abazana bakama bange so abantu berinde pora bayini mbazano mugayiga wange akasmailo kahindikire akati sawo ugaba mukama wange ante kamaksent omukazi ogo chali wange muno hata abantu berinde akwende byana kwa ekyo kireke ebyakwenda nkubimanya kyonge kuru muntu wange era nkuramukizaawo mama kasente ka Karola simbulika it is okay iwo manyire bamba mukazi ogo one of my birthdays nkakolerayo event yange then with MC Marita. That woman was so supportive akampimba. Kandi omukazi oga supportingire muno abana ba bunyoro hano abahere chance a platform abahere bajja bapangishana abahereza sente kandi nyingi wendi kutere bikora Marita owe mula baitu Marita banyenda baporole mpora owe sister wao gwara soboka Marita biro binali mulavu ndi mulavu Baitu ngumanye msajja mazire biro bisata tanterera elove fuyi biro bisata ikandila sikike wangambaga Baitu Marita malire relationship ya turayombekaga buli kyone echweka twatandika kuombeka last week my boyfriend nkutumiro bamba ali busy msajja wanga ali busy Baitu no kuba busy biro bisata I'm joking. But tata wabana nkuramukize. Ati building materials za relationship. Kiaro. Oinaho zigumire. Zona no musenyi guroho. Cement batangiye kuombeka twikire ati nkwendo okozesa amatafali rero aga 99 gana gakoto. Agatakete bwa. Dere musaho kugiba. Dere nukwitira hoki. Omuntu. Mwije no buguru bwanyobo ngo baragani mumwesekesa onja kubatema. Kankugambire nabafumu bali nyona baddogo twina hali tukusakutwa itabalisa tutukwata irogo nyona baddogo twina hali tukusakutwala shuwa gwa kijangi oku abantu ni baikara omwana na bagata pasta mushosho kijangi tamaye twinayo kabako mangata pasta muleke kubaza ebintu byanyu kwe namba twe naba ekisajjo ina kinanko kiteke munanka murogo musajja tumda muroga haloka kuikara omanyira mufuma fumurensa abantu ina muruba sensa kuroho ogenda nka nyege mirembe manyenye ndakuba independent ike kizibe kimbonesa adomusajja nyamuroga ebyo kifakina kuba na marahe mirembe nyenye ndaki tubaintwe ndakutwara itu ina shuwa yenyini tinkugenda bojo mugeza musome namba mugeza abantu bandi nyoti ngenda ankutwara na ansa nakutwara kuli mwasalongo wabakazi baingi nawo mbaza wakikuwaye amakani abuza abakazi abo bona abasoroza nawe nsa mukutwara yo naona omusajja gubire mutena abakazi nkansanya asazi na akabananga akantese mnangamba muntu wanga hati sazi numpikize nkaga na musanga akongera nkuramukize sarongo mbubu wao nibo nanga obunyanyambuzi chonke no moderate itege nibo bunyabaini ngamba abasika babaire ni babuhabuza buli hano buke sarongo famu manager nkuramukize mweno waitu Baidu Julius Ojon twale mu asalongo gwampe mu obukodjo ya kutwara ina malita kwenda mutwale yale go musajja tingu musajja anga niendera musajja muroge nyunkugambire iyo ko kalema kuroga mama Chanel tataye iyo nyuma taka atando iyo manyiro obundi wata muroge iwe nyoni nyali kuo omanyire ebyote ebiba ikarani bampembera buli so wandi baire malayo otiozi ngabe nabe kuhembera nenyoti ndi kuonka yule sata malai chali maritanta malai mtabwenzi mwena nkenda omnywani wa ara tinjamo mubazi mungambire ibara ijweze okagenda wahemura Hamadi manya Hadija yakuhire embuzi Hadija bimyaka ingayi emyaka akuzire no nanda abana renga kwetonga naba Hadija mu comments bati malita tinta malai
Julius tatamala nebintu byabakazi tabigenda bino just bad dog and what amalaya nya abantu bakunjulira obumalaya ndanya bukozere emyaka ege yabuleka itwena tukakura tabo kutandika echachi akutandika echachi ninya kuwatekiwa pastor Muramba n'ogambe bigambe kanyabuzo busani bwayeteze bwakira yogoda kufoka pastor badogo biro nakusabira abantu nibagwa sabira abantu nkiza abantu kanda to byakatungire oli nanya abalo mukameroko mbasindikira amafuta mukama ati fire kandi bojolero we ajja kwate kibe bija bisinsire ati ni assistant ndado ona kusindika omugiza okusindika fire wakungwera ni wakungwera badoga kusabiraga abantu nibagwa ati kandi nino wakitoboko we andeteirege nembuzi yagambo kirizo mwana wange amusabire heroi Mungu ena kuiba watu embuzi eriyo mwange ngisibiki bono Julius akisibikiro ugiri yaitwe naba mazima badogo gurunedi nkutumira era abantu okwenda kirizo omuntu wawe ruhanga akuraba muri nyowe oire kanisa abashiki tuinamba ingi muno aba ex babadi bake kyonkaba kunyikiriza bakurore byenkora bakwendo gakoba terekiyoma bakagaba badi doga tasimbuire fulaga bano oiro ati nyonka assistant nkonda tukutunga yakasika kaitu kokusabiraga kali security nomusajja mukama nawo mulira yo batwalenda za badi doga na Julius ndazira mwerinda siliberiyo na assistant dera kubatwekeni nokwenda munekibo nikyo nkwata tinkondo kwate kibo omwana banti mwe tugarukire yoga in reality Julius sinobora zungo kazungo you have a talent of praying oinagaruka mu church ati tutandikire church na bado lekamba sobole banti mwe Julius yasabaga mmeso wala abantu nibagwa nibachura nokuchura nibekulingura what happened anti tutandikire church na bado tutandikire church baitu Julius bambo ekisembo kyokuzino mwana akwata microphone na aramia mbwe womanyire kuzino antati yakwenda gano nkyali muto bunya kuroda goizira church nkaba crush wao nakugubira oga nikwenda kwenda kandikana katona chance ekurura nyowe binyakoraga kyonka ogenzere bakakusobora ebintu binyakoraga revive chacha tuli mukwaya nibo kwekiriza ngo abantu baina power nanyonya sabiraga revive ni readingaga iyo manyire kyakusabisiza yoga okwenda kutenga kubaza orugambo wadekirani keke abikintwere baitu nkanyino omoyo baitu watu warwaga no moyo mbo wade kirani kyo kyali kikutwaireyo kwa nyasabiraga nabantu nyino kwikiriza mama wata bai kurugaira nyonta muntu musabi akanka kulira foundation ensabi mweto ko tutaba embera zikazi nezitukoraki bandi nyole kamba sobole ekite kyakizire kunyiha udadora bad dog ekite kyakizire kunyiha mukusaba banti mu abantu ababa mu church oko baikaireyo bafoka bahole Jesus benda kwefora abo nibo ati ruhanga they judge someone, they condemn someone okusagamba nibo bakatikiro ba Yesu but you people when someone comes to join church mumuleke kali katugenda omukumura tugaruke tujja kutandikiraho abahikirwa ba ruhanga bakwefora tujukize mpara guest house mtebwa ngabulikiro tuli imparo guest house apartment niho buli kirungi kyo nakitawa ebyana ebikunyirira nkamarita aragabire gejiza na baseija ndomba seija na nyota musaija arekyana kyolesere kirekina mahipo kina kikarao tagataka kiroraga so we are Imparo guest apartment hotel twin apartment siban timu abakujja kuno akapira kafu baketa bati Afcon ni mwije msakuja mkarara hantu in apartment yoko ijambe nengo izawe enjoy rooms zibiri fully vanished then we also have other rooms is totally vanished by tuziri nongi za one night even naba bakwenda kurara mu apartment for one night arabenda no privacy tukuhereza hasente entitezo kutesa banzo gindo nyitere kisikikire ama katugenda break tugaruka nito bakitara TV bakyoteneza omulisha mugenzi wa tinsa kwikiza mwana omuntu kwenda Julius aje kuchwa bana bamutabate ibara
Ara. Ikiamani yake. Julius Talimo. Tinkiro zerege kurungi. Mabara mpereze namba yake. Manya muta. Vera. 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 Munyitiri na iwe. Vera. Namukura kumweta. Banzi tubai tugenzere twangira. Banzo linda ije. Amunde kuraba. Ayeye. Banzo ije. Iwe. Iwe genda nka. Akatibi. Vera. Nkwenda hano mukwani. Tenkarurago mulisa mugenzo wa. Banzo uruge ugende so data ije. Atakwatibwa ensoni. Baitu muete hano. Akusara yaki. Twimukia talanta ebyemizano hamwe n'ebindi bingi ensonga yawe niki Kitara TV kwegesa kumanyisa. So mwebale yo muno mukuhumura okumalita akyali mayambi yake babya kuchumba babya Bite ajja kutusanga atubantu bagamba development eziri mbu hoime zikuija nyingi abantu balina kuzetekaniza. So issue enu etubantu baza ya sirimu nkuru muno abantu balina kwerinda baddogo abantu balina kwerinda kandi okorora tokumanya omuntu bwayizira izire na kirwaireki iyo okugenda norango funino musajja akuteka mu sente baitu timwekebeze na kwekebeza nsoke mwekebeze wetegeze omusajja ofunire niwo mutufu obatali mutufu okikenga abakuba bakoleki aboire bunu nitwe mbunyoro sirimu niye kusinga yo saa zino okikenga abo abantu abayijja abayizira abayingi then twasanga noboraire bukozereki nitwe boire bunu tusingayo so muntu boko wino muntu wawe mukebeze otatina kumukebeza abo kubangwa ine sente agenda kufwa ogenda kumuferu kandi by the way abantu kirungi ntumanya status yawe nyowe by the way osanga almost bulika ninkara ninyekebeze kwekenga abantu araho by bad dog araho abantu abatina kwekebeza Ara abatinda kwekebeza mutwara kumukebeza ruli rutaro okumusibe emigwa ya naironi kujja kwikiza gama togende mukebere kandi bayingi abata bakimutinda kwekebeza liyali kirungi no manya status ya boko sanga nti okaina notandika ebijuma notandika boku bota kaina no yongenda gemaiso kwerinda you get so it is better to know your actually I think companies zinu za NGOs zinu za tunagenda mwendi yo zinu za maristopsy reproductive health mutwe mirimo yokwesesta isinga abasigazi bano kandi tukisobora anteka nzetu zinu tariko kusensitizing abantu because I think abantu batandikire kuragaya munkuli abantu tubakyatina na burwaire abantu bakyatina na burwaire you get ati niko kurwa the other time tukabantu gamba arabana bo bwisiki abakugonzo bomezi bwabo akurubata mukabaga kaina makapira nobukwekebera obukebera by the way tukakibazawe hatinye ni mugamba ba malaya no tali malaya jasabo kulinda ki ngu ekyone kikusakuba kusakufunenda akusakufuna oburwaire kandi ngu kulibata no bupira mu nanka mu baga ya itikumaisa ali malaya kuwa ina binge byakwehara akwehara kufuna oburwaire akwehara kufunenda obunda atakabaire kwetekaniza kwa oirona abantu benda ku pretending bad dogo hati ndankwesero oli muisiki nkwesero mwango mukaija ujondolo bakiki okutekereza what is going to happen of course queria niko kikali hati why not come prepared into maybe omwojona nyeseri osakusanga taina bupira timanyire status yikangere nako kwekebeza you get anything can happen so ati umuntu it is better wa makwerinda kandi ebire bikiro musajja bakira kweta ojo mu buingire amazima genyi nabandi baba nibenda koraki kumalire ensonge egyo abacyajingire umuntu wa ungo Vera I want to meet you after the show omuntu abacyajingire so ati deka kwisana
Kana ka na Julius mwana wabandi. Hezi obaire. Okwegeza hana abantu Nkumweta bweta. Akumweta bweta. Just. Hata mwesera you want to meet after the show. Nkwenda ku recording. Atokundicodinga. Ku recording. Ukwa kudicodinga. Ngano mahana. Uno mwana kanatererwa bamana. Meya manya hotel. Hati yu wakinunja jinga. Ngo yu make kwenda kumugamba. Mbacho utwende tugenda break to tubaza haki. Tubaza abantu kwerinda oburwaire hano. Tugamba kire kitwabazaho abantu abakujajinga abayisiki oba baru batano bupira bwabo. Nanka bwabo kwekebeza. Babo kuba ikiriza yanga burogenda ku meeting omwojo abanagenda kulia. Kulibona nyabambi ntenga tenda kundi. Omuntu akugambira ijo mwangi, what do you expect? Ijo ndole. Watch movies man. Ngiro jagale. Watching movies. We watch movies, we cook, and later I go home. Yes. Tena tukozere. Ali munyanyoko ali mu. Atali timu inaona Ruganda ruona. You're laughing. Ati nyo kaija goma age tokorora oli mulisa ansa kuhindukiriza. Eke obugewulire mwa Julius Sadayo kuziza. Liza do Ruganda atarumanyine nti ama njya kwekebeza ngenda kwekebuka nti ono mulisa But anyway, you guys, life food kitwalenke kintu kikuru. Kandi we are not trying to bring stigma to those people who are sick. But aboli murwaire take care of yourself. Mire bijuma byawe lya kurungi. Kandi orawekebeza otakaina werinde. Kandi nayi wakaina leka kusiga. Abarwaire bona don't go into that stigma state. Okusano kwangare emyaka runana oyina akarwaire kawo akonozara no swerwa no kuswerwa. Ati nyonkwenda. Nkwenda kubagambira ekinte kyasingire no kanyisa sirimu. Nabo kurani bagamba sirimu yeyongeireho imahano. Abasajja bakusheyalinga. Marita bojo kusheyalinga eriho imaho. Nkugambira okusanga mu bara mu ikaliro basa no bukwata liba watu ekali samu ya mpira. Ayo kagenda mu bara ijoze. Nina aba ex kandi bona bekalira tebeg. Bona bakulira. Aba ex bangi nkani babo. Kandi misaba isiki miso mu abasikiti muswa. Baitu tukulingu nyonka bali yankemanyire bona bali be group emu band abandi benywaine benywana later. Bamazire kusanga mu bara. Aya balita dai orubasizani moro. Atenda kora kekitalia meroko nanki heki. Balita ani moro girubasize. Myaka yinyi na nyina ba ex banabonka. Ogo na bana deka kudupa na you. I only have 4. Niba babaire mu bar. Marita. Abandi bani wo bamanyire wabampayire tinyange. Baito ani moro girubasize. Ya abantu banabo dona yo bonka bad dog. Nyakenda abantu banabo. Odeka kudupa. Odeka kudupa bado kunayo kikiriza. Kurugambao. Bado kunayo kikiriza. Araba na maisha. Takanire byotamanya. Ima bakini mwenda kwa kanire. Ekirungi nababantu bakara program ni barora bekara no bagamba. Baira bamutamblastinga mukamanyira. Baito ani moro girubasize. Ya mwana kigambeko kikoto muna ya. I'm in a relationship. Ati biri bikahuaho. Obiri bikahuaho. Ono nuwa kuina bwide bo. Mama mungazo gina kakiba. Baby bakudupa. Me I don't do those things. Tabikora. Akarokoka burokoka baitu. Atirura. Akutabura nayongera mugongo. Bari wa musajja program tazirura. Ara musajjo. Bari musajja yo tukole meeting yo ije tuikale mu Maritata kibanyire tubazemu. Okwena muteka mu ready chale betabira. Ngenda muteka muki. Mu TV tabira. Kwati muteka mu just meeting. Just atogo brother wa. Just amusobolengero na kulinda mu sister wange, sister kando mugambe gunageza nchawe. Tukumuniga. Dero iwo musajja ogunu nkwendeze nabe kikabona. Ogezo mudabi. Kuita. Hati nyonkwenda. Onyendeze nabe kikana benganda nabanywa. Anyonkwenda enkoko yange. No baratandika nampaho gakahaha. Nampaho akatumbuguru. Mpora eri wayo mpora. Simekunywa data rumanga wange. Ya Rabbi. So enkoko tutandike mpora ni yene. Ekisani bagenye ndakibole cyane. Kutakwenda abantu tumurore. Kutakwenda abantu batwali cyane. Bato murozereki anakikunyirira. Kiana baitu oramara competition abasika abano obabana nyangamba baby gwasinga arebisiga irebena tingo ndakumanya obatu baramutwara
oba tuli kinana nze najise baina okukara n'omuntu nawe wewola ananka ha pressure nawe maliro olwaire na pressure yo tandifuni pressure y'abasajja akutwara n'atwara kanda atungire full package mahaiti size niyo utafuru full figure anayo mazima batu kino ekintu bagamba kiri kintu kimu ono musajja wonku musangaho tujja kushumba aba kuchumba no oyekize kuchumba no muntu ondi tinkumuleka kyonko iro omusajja yena wena sakwenda kyonka atakuolekya omusajja wena yolekya omuntu mbwa akwenda abana kumanyira abamanyira abakujwahire kandi omusajja kandi by the way let me tell you girls omusajja wena bali bana kwenda you should be proud of you Mungu nobo yandiba ina maba ex baita izile naiwe waina right now niwe first priority atali ono musajja kugamba ikara hano iwe no ikara kuli boko ano endebyo okunywa no sinika baby drinks are done negamba bakutwalira byo okunywa like tali proud he's not proud of you kandi omusajja we nakuba nakwenda tali bi suppose bino byo gamba mukabwire bwo kutaa nagamba nkusange nka that man is not yours my dear go musajja tali wawe no actually nyobuli nkaba ningamba buli muntu wena agamba nti you know baby I think amarita boyfriend wao bakugamba nti let's keep it secret ogo musajja takwenda abanaenda kukozesa bukozi any person who says we keep it secret abatakora abatakwenda ongumanya tukikipinge private people should not know babikyo nyowe nkagamba maritanyisa n'abasajja omububi bwange bunu buntahamu niko nokwepanka kunkoraki kuntahamu soko hule banyita muno musajja bado tamushikimu hura ntamusajja utakijujuru muleke kunsudi baziba utakijujuru hariyo mulimo bazo imere mu ana ile kandabyo kano omusajja hariyo bwenkuraga mu uniform eno bunduka baada ya kubazire uniform ebyoboka mukoraki bazo imere mutulole mundeka tumujaginta misandeke no gijwa anyway yange bunduka mutulole obrozere adiyo yo fulufiga amba itaba sobo nkyabagambe omwana obwiski wena otalikirizo musajja you know there is a quote I put on my status nyagamba learn from your past people are wicked but just grow your self confidence omulisa nyumirwe uniform okay kumama uniform diyo Juba ejo bazo mere mutulole wala kangene mugange jule munatoa gawa vera ampe akanaka ka savieti iwe Julius ali serious akuseka uniform yo hatobo yasekati abantu abandola muhanda ni kakati niyo etaniyo tukumara program ni tamuka gijura nebyo kulia mbibyo bizira ati kali okujura nigo mulimo gwawe manager muramba mali oli smart wama mpaka akasavieti wekaderos oli smart maritori buzo savieti soko yambe baitu ekintu nikyo marita iwe you people chali na memleke kusika nyoti ngisekere obayireki ino form tina niyo kyonka nyonga mba just Jo muruga uniform yange bro niyo mama Elisha bwenyambala uniform eno sinyuma onula baseka noka abera smart savieti linka bakulete abera smart empara guest apartment mwebale kutufuaho ikintu nikyo kyenyini kyalera batuchumbire baitu mukyaina discount room muchomo mwana wenkwenda kuleta kumu ene stew egyo gihereze wa kameroli ene stew gihereze wa kameroli mparo guest house ebyo kulya byona okwenda kulya ikintu nikyo by the ati umuntu arobo maraka ilo talira akantu nkakano batuletere mmere mu program ebizibizi ati program aleki yakolewa
ati titugenda kusibura busibura abantu Marita beginning the point yakubazo bagiye berwe. Niwe wabaire nanchankalanya. Yaba pastor. Mbaire nikyamalizayo koti yange. You girls otalekaga past yawe oba heartbreaks zona zo kaino orabamu oba musajja akakurabya mama so bata ku respecting okaleka the trauma that ile yakulekeremwe kulemesa ku staying true and to fall in love again. Keep trying, keep trying. The real person will come for you. Kanda aja kukwenda. Niko kurura bagamba abanyoro kibakirungi bwogwa no inakugwa no imuka. Iked. Actually omuntu aroho muntu bagamba omuntu yakozere balubu ezo he had over 70 trials atakatungire final package. You get. So nobomezi bwa bulikiro arabantu agamba I gave up on love. No murore myake kyali ntide. You cannot give up on love. Hati saa zino nyokusasiro mwana falling in love no kiamara S4 iwo kiagenda mu trials nyingi muno eza babadi dog ezo oja kulibwa ebiseje bizeyi nkabinu tindi muzeyi ata mwana wa S4 kuba tata ati tindi muzeyi ani mwana akuba tata ono tata ha mwana mama ono tata ha mwana wa S4 tindi tata twara kula ukondo gasha antera yakayikire atakayikire wadde na P5 tindi mutata oiro abantu when muntu bakuchwa mutima today try another person osanga omuntu wojja kutunga nyenkya nuwo muntu ajja kukoraki ajja kumiga bagamba ajja kuigata ebihoye byokoziramu byotungira mutima mu past relationship actually biro bino tuine kintu abantu kimulesere kimukutugamba beda utwagenda tugenda twageta kubaza bya relationship twagenda tubaza aba second aba before aba katikiro be chachi ruhangati mumumanyire naimwe mukamusangaho mwamwega muleke kumara habante emirembe abayizire kumanya ruhanga itu abantu abamunka itu ababeta aba lost sheep obutuba tuhere kujja mu chachi tubantu enda kumanya ruhanga kandi mutu budabude tumanye ruhanga baita to mutu naija ni mumujajinga ni mufrustratinga enjwara ati aisana ka gurunedi toja mugamba hindure enjwara yawa bokubokozereke oizire muchachi baitu muende okura kubigumishiza shehwe baitu nyoka ngambe marito kuroro marito kuroro ngu ebire bikira nyowe kinte kyantamire kungamba obokubola omuchacho omuni bokuba nomanya muno ruhanga nkaba abantu abefora bananga abamanyire muno ruhanga ruhanga nyosa kuba ntakujja no muchacho baitu mumanyire no mukukiza kandi ninkore bya ruhanga byakwenda kuba muchachi kumanya niyo ruhanga mmanyire abantu muleke kofora ngo yubo kakwikara muchacho ruhanga muno ruhanga baliza muri iwe akubaliza mu ngunyo ruhanga tambaliza akangambe kyota kikore kyo kibi ekyo okuita omuntu kibi okwa ruhanga bayarozere malaya akwetunda okura malayo babere ni bakonde minga ni bamujimo malaya akaba kaguza ataka kikoraga amurase ibali ohaka yabuzire mucho kikwaisa if he was so segregative he wouldn't allow that person to do what of course yesaka izira abasisi abatayizire mu abahikirire so muleke kutumara he mirembe mukanta miso kusaba kandi nyabaire mutaenda muno kusaba ati ngwenda kubasaba cyali mu subscribinga channel yaitu Kitara TV utuhondera mikutu yaitu yona Facebook Instagram yona Kitara TV azizo ngakirora twenda munemere na personal handles Julius Kyomuhendo iwe Marita Kiki Oli bemusibadi dogo hona ata mazima shente sako yongera yontulia mwebala babairo ndi muturora mikale kurungi tuitwa ne kya katane kigaruka bye Ebisajju bino bakabikura kana mwirwara Vera tineko baddo niho takaroraga bye bisajju byawo kata kuijo mwana ogugenze wa muteka mu bugambo ngu ngambiro tagada niko mugambi abakinunsise ibara mugambire ngeze nkurole hali bado kan Julius akusa kurolero mushi munonu ukumusisira chance nyo wakataka kanteire hano kamangi ukumusisa chance ayakano kungama ntingu nyanyo manya naga manyo nigeyongera kunyeta ayikire no kugamba hano ngunyanyo we omusajja wange ngabire muno animo ngigabiro tadimo nyoba exiba umanyire bayira ati omusajja ogwo kyokondo game mudoma munongo akakusa Kitara TV kwegesa kumanyisa